Tilek imela kukasu beikunta tummenuk besahilo kukashantik upatamo takpa hamak tu ignaluet maki wamak abeti. Mau yuchu muchtambarilo wa fiesta beyo tukashantal ubinupakal le kohanilo. Lenuk besahiloba le tihelo king alika. Umulay il hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública yanukasu ko peksilil utiatun mau hoko mako man ichilas 10:30 akap taklas 5 sastal. Chentung te mukchtambarilo kun yandalo te mektan kahilo halka nabilo telo las 9 akap taklas 5 sastal. Le peksilil hela utial tulakal kisbuzo. Chen maru patalu hokole le kisbuzo teatunu bisa mako kohanobo telubin mak manumatsak bejen telubisa mako kumeyahti nahilo toholal. Le kuchilo kutukulta mahachkano meyahobe le tiobe kabetu kala lula 6 tu chinil king yete el sábado y el domingo yanupata kalano. Le kuchil dushkubimakana restaurante bo lunes tak viernes yanukala las 10 akap. Sábado y el domingo chen upata lukono lobe wakubisiko tuyotochilemash kun atiko beshawati ula chikulilo. Ula kuchilo le mahachkana no meyahobe uyumilo kun hetsik barsutuki le kan hokok le meyahobo beyo upata lukuchilo tu kuchilo yotochobe makalak le tie behilo sokuyalalo. Le kuchil dushkubisale chemilo hao kukala tulakal kukata titulakal raneyano ichka nabilo ka hok sako yo kabil yete beshan matupatalo bin mishumpeli ichiltun ka nabil masho helupatalo bino ichka nabile chele chukayobo kukata titulakal mak yano te halka nabilo le gansheko telo kabetu saiko be pischio ukampele kusabatun uhel bile jatulakal lumil yucatane tsoku hetse tukaten leukaba leiseka yola mumkonol mishbatia kaltal kusaba uhel bishanet tsokahlu meya el hospital antukuchil muchtambal siglo 21 telu yanta el hospital federal bo beshan le weyiloba tushnun kuyanta le mako yantio coronavirus ola le kuhetse bishkuntaka bisbimakobi le kuchila utia kohano kun luxbil tunahilo toholal IMSS iste hospital de alta especialidad yete beshan la utia luhalachi lumil México yete el hospital Oran utia wil halachi Yucatán le mako kun bisbilo le kohano yantio coronavirus ukahalo yolinti kubabo te lupatlu bimako te hospitalo kabet bisbilgumbet pilti ambulancia tiale tun chabilo te hospitalo sokuyaralo uhe kaptal le hospital hela kape baku kashantik ubeital uyapta tun kuchilo tu supata lutsabal ula kohanobe uyantal kama tilo hospitalo te luhalachi lumil México beshan te luhalachi Yucatán le yantilik ino bela hachchup tsokubeta kusoko shane kabetun shane uyanta mako hachtalamanil le semaforo ya chak anka yanil hel sokuyaralo sokuhets el helas nuk besahil telu bintun ushotol bin le coronavirus upaklo beyo umolail toholal kapata ku yantik tulakle mako kohangu kabetasle le nuk besahiloba tu kashantiku kalandiku toholal yucateco kaliktech kabeikunte yete kapatke stawotoch kola Yucatán ranet soknu hetsik helas chikulilo teléfono 809-82-28-26 y español tech mayak nukbi uchikul internet coronavirus.yucatan.go.mx beshantun utial ichmayetel español uchikul WhatsApp número 9992-0084-89 español yetel 9991-40-66-22 ichmayatang tun kapata kuyuhelta bishendikech tuchikul Facebook yanshatur lupahta latane atsikbal un leuk beselukaba meditok utiatun shanukulilo yantio leukaba sistema Android Apple katik timako yansah bentil yok olohe bishmako chihan kolelo yonchahan mako helante kupahta lil masho yanula kohanil tio hebish diabetes talamiltu presión hachpoloktak yantio talamiltu puksikal VIH wa cáncer benshawach kusu chamalobe wakukalu chokuilobe kuyubi kubakana no watu tikin sasakalobe shiko tu sebla kil tu nahil toholal le yanatstie ligela utsolzibil behla miércoles 15 de julio 5055 kohanos okoyolinti kubao mishbaku chikpa haltioma tu pahtelu pakekole kohanelo behla chikpa 165 lak mako paktio le coronavirus 82 tukahil ho 17 tukahil Valladolid 16 tikul 9 temozon ostule halacho hunukuma isamal kanasin mashkanu beshan uman kaka tule konkal kunkunul oskuska peto progreso teltisimin jujuntule akil baka chapap chichimila tsan espita juji motul saklun tekash yetel tekon sokuchukik 6826 mako pakaktio le coronavirus 72 untulule tanshe turutalo ichile solsibak saiko helbi behlai kim 35 juntulul mako 23 untulul shibo 12 kololo ichilu habilobe tiang ichil 18 tak 90 habo le kohanil tun yash chikbatiobo tian tushan hachpoloko yantio talamiltun turiniono asma talamiltu pulmono cáncer yetelula kohanilo kahkabalo kach tukahil ho 16 untulu ostule Valladolid ostule tanshe turutalo katule kanasin halacho kinchil tishka kalkupul muna tekom hoktun ishil
Ixelu pueblo, Tisimin, Jocaba etel Mashkano, Letela, Jujuntu Mactum Kimobi. Sokuchukik 707 Mako 15 tumele coronavirus. Beishan 626 Juntulule, Hetz el Yaniko, Matubuktiole Kohanelo, Alano, Etetu Shakaltalo Mantats Tomenutsakiahelo Omolail Olal. 438 Yalbalemakoba, Tik Alano Hospital Humpulie. Yantumula Kohano te Hospital Shano, Tupatiko, Bijgunhokolil, Le Shakalil Betantiobo. Ukini le Makoba, Ichitun Hupel Winal, Tak 98 Haptio. Sansamal, Hesukile, Yang Tumen Kunsikle Pexila, Tile Chikulil Hela.